Jokanyo mag duond bura mar UDA kar chung'od bura ma Butere kaunti ma Kakamega othich oko e apisi jata chenro maduong' margi Bilha Musita kagise kumnyayo weche mag mibadhi kaachiel gi telo marach. Kagiloso kod jofwambo giseyo Musita kuom telo maonge kod adier kanyakla kod tiyo gi duond buche mamoko mag siasa. Gimedo wacho ni duond bura mar UDA ne owito kombe mathoth mag siasa e kar chung'od burano kaluwore gi telo marach mar jatelo magigolono. Jokanyogo oyiero Abdalla Weyimi kaka jata chenro mar UDA kar chung'od bura ma Butere yor kojolo motelo ne yiero mag jotelo mag duond burano magi chano timo dwe mar 2 mar higa manyien. Abdalla osingo ni odhi tiyo yo maler bang' ka otelo. Butere musilale bato mabam Ngoja piga kura walitangaza kwa mshindi. Madam Bilha Musita, sub-county court, be replaced and stop coordination henceforth. Members present endorsed Mr. Abdalla Weyimi, coordinator Marama Central, as the new Butere sub-county coordinator. Yule mwenye ameondolewa hakukuwa anaitisha mikutano. Ile vitu mambo yote ama information yote ilikuwa inatoka kwa county ama kwa headquarters, watu wa Butere hawakuwa wanapata hiyo information. Na mwishowe kitu yenye kunatafuta hapa ni transparency, uwazi. Tunaomba ofisi ya juu kutoka leo ibadilishe lile jina la sub county coordinator wa Butere liitwe Abdalla Weyimi coordinator Butere sub county. Ninawahakikishieni ya kwamba wenzangu, pesa yenye tunadai yeo shilingi 50,000. Kwa heshima zenu naenda kutafuta hizo pesa nione kwamba hizo pesa zilipatikana wapi, zilipotelea wapi. Hiyo ndio kazi naenda nayo kwa ofisi kuanza nayo. Jambo la pili, coordination yangu naomba Mwenyezi Mungu atujalie itakuwa transparent. Kama tutakuwa na jambo lolote taitana wote kama wanakamati wa UDA pamoja tujue tunafanya nini.